ankubara mukyaho hona hali mukalaba kutondera akasumi kanu kenyina abanyakula Kitara TV hona hali mukali omunsiza aheru omunyamasaza mbaganize za bunyoro ni magamanti musibire muta muyirirwe muta muri muraire muta hona hali mukali nkimanyira ito bali mu Uganda tusakuba tulimboire bundi abali munsiza aheru muri mboire bundi baitu hali okakutondera haluka kutondera akaire kanu kenyini ni baramukyanti mwebale kuba mwakaire kanu mwerindira Kitara TV ito tubo kwegesa no kumanyise bibero tamanyire hona halukali tekanza tujalike tubaho kuletira omuntu wawe ino mulimo gwakora omuntu wawe akuchapa omuntu wawe ala street na kupambana kutoza akasente tubazabazaho nawe ntukenge ebintu mulingo byemereire Kitara TV mwale muno abayizire kutweteranizaho hakabalega Independence Run ibiro byokwezi musanjwe kiro kya mukaga mwebale muno kubasima mwebale muno abanya emyenda ya bunyoro mukasi muke sensa mwaija twakuza emyaka 10 eyakabalega emanzi ya bunyoro mwebale muno kandi until next year nkwenda kushima hona ba sponsor baitu Airtel Uganda, Moviti, Royal Milky, Kabalege FM, NBS ndainyonywe na sponsor baingi muno kwenda kwasima abateira akasente mu Kabalege Independence Run ni Magamati mwebale muno kandi rakubayijukiza 2024 twina Bunyoro Kitara Convention. Tumasha unja kuba nimba details Kitara TV because we are partners na Bunyoro Kitara Convention and tujja kuba ntuba every details ezijja kuba nezibaho ha Bunyoro Kitara Convention. Eyo mwako garukaho iyo eri mu Bungereza. Last time ekaba mu America, this time tuli Bungereza. Nekintu nuko tujja kuba kiro batamo. Yes, tukuja kuba just tungo kwenda butito kuruga amba washariko tugaruke nabantu abali mukichweka kina kyabulima otarugao. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Kura Sports. Kekiro oli wa Man U. Nyonkuroleiro kwa ni wasenu. Mali. Mpira mukaguheyo ijoeri. Ijoeri. Baitu kukaguwale mere. Gwa. Ebintu bikwanego bitibiri byekizwalizamu. Amabaragawo. Byarwanga samu. Iyo buli mere ita. Buli manungi. Buli manungi. Akasente mukuchapa. Enu stage bagita batene yendo. Buli ma stage. Niye kusinga yo niye yonkero abarone zindi. Alone endere ifukuli. Hate yakuli we bagita bata. Na yuli ma stage wano dene stage 2. Hati umbaire mwempikira nyakaguza basajja bale kikaguzo. Ehuli nenkoko kire kyabandize munsi. Ehuli nenkoko. Nkoko. Ate huliri karuganga. Nkoko ukosi. Kyauze kigumu we. Kyauze kigumu. Kigumu. Ehuli nenkoko kire kyabandize munsi. Ehuli nenkoko. Hali kire kyabandize. Kali kusigikira nkanyowe. Nkoko. Ramukiya abantu bonka basatu. Ndamukiza wajja tuko na bana boda stage yan. Naramukiyawo nabazaire bange mukuku. Ni wao. Kando mukazi. Tone mukazi? Ni nawe. Okay, karambazaire ba. Kwa. Nisho myayo ntayina. Oito na mukazi. Aliyo. Kutamura mukizi. Naumura mukizi wala na mama. Mama Vanita. Mama Sanita, Mama Vanita. Oina babiri? Oina bakazi babiri? Kuli wama. Iyo mama muzayo ina bainga bakazi. Omo. Omo. Bamata mamo. Mama Sharon. Mama Sharon. Ona ina babiri mist. Nyonyi no. Nayo yo murabiye otunge yo nkabasatu. Twenkaikira. Abakota kaikira. Kyali kubi. Ebintu byentahia. Kyali munako. Nkia panga mpora. Bodo gifunire muki. Bodo. Ngifunire mwenju. Kyo kale nyagifuna mwenju ngifuna memisiri tulima tio kando ni wafuna muno mukazi mukazi atakusanga novuga boda wa akakusanga toka kitandike yogimazire mbusumi myaka 2
Ukiali myaka ebiri ntito. Ati eno niyo ya boda ba ibakweta boda banje. Eno ya cash. Eno ya cash. Sente ziri mu sente zingazi no ati. Mwire bone. Milioni 5 nekichweka. Kandi ati mwamugimu gisasura ogimara mu sente nkazinga bano abakusasulira. Bagendo milioni haika mwenda. Milioni mwenda. Yo kusasuliraho. Yo kusasuliraho. Bali haino gidabolinga. Bali haino gidabolinga. Kandi kugiya yo sasuraho zinga. Deposit milioni emu. Nibagikuwa. Hate milioni emu tibagibara. Bagibara. Bagibara kusikia mungu bano sasura. Milioni 8. Milioni 8 kusikia bukungu ko bano sasura. Amabara gawo. Aho niliza Colin. Uli mwekazi wa muno. Abuli mamuno. Chonkantura mumbe ni kore milimo yange ne ya boda. No kulima ulima. Tinkwa ntakulima kwa ni nyirira anti. Ndali yake. Nyirira na kasente ukazoka. Kakuzoka. Mali. Kasente kakuzoka mzee. Weza iwe nkoko. Neyuli kile kyabandisi. Koko neyuli. Kimanyire kim. Ihuli. Nyireri yabandisi. Likaruganga. Munkoko. Nkuhaba bokusakura mukyawo abantu bajyamba. Mukyawo. Kura mukyawo mukyara wange Besira Dorini. Ndamukyawo bagumadeho. Yani ndamukyana banywane bange bona mungo tokora nabe mirimo yaita stage yana. Abakwenda na batakwenda. Mbona. Hanu a stage the camp absorb. Okitinis. Ha stage hanu mwinaho abatakwendezangana. Balimu. Tibaburamu abo. Baba batakuwendeza bati. Baikaramu. Na kururo otungira akasente na wabana customer wengi na nkokora muno kutanya. Hati wa customer watungo. Araba ababoda bakolira amasimu. Amasimu bafunira amasimu. Hati nibakuteka imparana. Ekande ibi ababode batugamba nti mutabenzi. Obwenzi wa mbomba boda bobuli buta. Watu babezi mbe tuba boda kuvuga ati umanye baboda tukira kuvuga bakazi. Na sente kandi zikara. Ne sente zikara but ati ne bakazi mbomba batungire kiyana kigenda kunu kikuteza amabere kiti. Babureki nyere tabuzima. No. Eyo maise nubo kagimigangu bureki. Niko mutu mubana bayingi muno. Iwa mabaraga. Alinaito Vincent amanyire kasalongo kisoga. Sarongo. Wina nabarongo. Abakazi wina nkabainga. Ninomo. Sarongo na iwe mukazi musaijo na leta ofune yabandi. Tengo basobora bakazi babiri itakalia. Hali baralimira. Sarongo. Enkoko ne ihuli. Iwo bokubonora kire kyabandi. Bintu ebyona biri confused. Tosakenge enkoko bokuba enkoko. Ekanage ihuli. Hatiri ihuli likaruganga. Ansa ya. Banzo tusoborole kire kyabandisi. Enkoko. Enkoko mpaka. Abandisi. Hatiri ihuli likaruganga. Munkoko. Damuki abantu babuli mamuno muhalo ikara. Damukiza baboda baitana batukora nabo. Naramukiya mukazi wanga abuli makisoga. Na abantu bano nababuli makisoga. Onu swahaba. Muna alimo abakuhebihara. Aba tibasokubura. Tibasokubura. Barumu. Nibo bayinka. Obwana bwanyu babibaha. Abana baitwe bakutubonesa muno. Omabaraga. Menyowe Godfrey Biribonwa. Boda stage 2 Katasenywa road. Niyo Katasenywa. Abakasome bamushinga kuvuga mbo basinga kubani bagenda nkanka. Mu butale. Abantu bano bagenda nanka mu Misiri mu business zabo. Bana basubuza nkaba ebicyoli bebihimba. So agamba ntwara ngende. Ana araba produce bayingi abasubuza. Bayingi balo bayingi. Tribe kezi kushinga muno. Eziri muno. Ezi kusinga muno bali banyoro. Banyoro bakusinga tribe banyoro niye. Rero binukura mugana abasoga. Abasoga abo bono basubuza abayizire buyija. Abakujja kusubura. Abakujja na bine bimotoka. Bajana bimotoka nera iruguru kuli bapakingire yoyi. Ati enkoko ne ihuli kire kyabandisi. Nyo kutekereza ihuli. Nyireri abandisi. Akube enkoko eruga mu ihuli. Nyo kutekereza niriyo ihuli. Nyireri abandisi. Onu mweno wabo alien skini.
Owakakoora amabala gawo. Amanya gange bambeta shafu kiri mu kashafiki. Onanka alien skin chali wawo. Zosiba na bachali kupanga mwana emikwano gyatutama. Kwano gyakutama. Lwaki? Okubanga waliwo ebintu byolabanga nawe tebikugendamu. Omaze banga kingo oli akakoolako. Kakola kano sikalidde banga ddene nnyo. Myaka ng'ebiri. Tegiwera. Bulungi sibo chance mu kakola kano. Kakola kano tekalina mbeera yamu. Najjasi okwebuzaabuzamu. Nebuzaabuzamu nogamba sina kyakola. Kankalyemu. Kati bolo gikolera banga ki okubera ngo ina bolo ennene bulungi. Okusiba kitakisiini. Kusiba katakisiini tekitwala banga ddene. Era nga bwoli kunda bwenkajjamu bwenti. Bwenkaluma mpola. Pakada. Kati kano mukagula wa. Kano. Kajja mutawuni wano. Kati kano kalinga kammeka kano. Kano. Batugamba 12. Kano kokka. Naye obakula bazigenda mu 2 muno. Nga katono nnyo. 12 obakuzira bazigenda mu omu. Ate government mu parliament bagala kawera. Wabiwuliddeko? Tubiwulira. Bagala kuwera kana akakola kamu. Lwaki bakawera? Message ki gyobawa? Message gyembawa. Akakola si kabi naye okujjako abakalya oba ffe ababirya ffe tuleetera ekintu ekyo. Tekatamiira. Niwe okalya mpaka ennaku 2. Toyinza kutamiira. Amanya go gambe bwana. Amenya bampita kiri mu kashafiki. Kati mbulira fiki. Ejine enkoko kiriwe kyasoka mu nsi. Olaba? Kuba nange simanyi kubanga ejji libikibwa nkoko. Yes. Kati ejji ero lyajja litya. Kyova nange njagala tegeera kujji n'enkoko kiriwe kyasoka. Nze ngamba nkoko. Yasoka. Kuba kati ejji. Ate kati eyenkoko yavaawa. Enkoko yava mu jji. Kati kiriwe kyasoka ku bibiri. Ekibuuzo kizibu nnyo. Fiki. Nze kindemye. Njagala tukimale. Kiriwe kyasooka. Kuba kati enkoko yava mu jji. Fiki. Mbuzaako bakyali bange bangi nnyo n'abakasooli. Ne mbuzaako mbatya. Ne mbuzaako mukulu Umalu. Umalu yaliwa. Umalu abagagga abatukozesa. Babagagga bamu. Ne namusaako baboda. Umalu asasula bulungi. Asasula bulungi. Kambuze ku Owexinisi. Mpora wa masimata leo mapikipiki. Wa masimata? Wa masimu. Ewa masimu enanka yange nu amuzinda rugwa kuno tigukubaza ati nkolenda ogwa hansi wogwirege hansi yeyetika hanu ate waguno gwa disconnecting okuba no guleta ntugwabula tugucheckinga begukuba gufuira ati kanda tesimungi kwa ile kwata engineer amabaraga abanyeta asimo mu staff kyonko okusoka kunyeta Ize Hassan yali kwanguwa okolera muno nkolera muno ikurubata bit Kolonge mpora tukigeza okitera. Ogwa engineer bwa masimo kumazira mbusumi. Ndi mukola ndi mu system ekuwa myaka nke 3. Kyonka kutandika kala nikyagwega bwega. Ningukora gani. Okegeranka. Indi atobye kusinga twegera online. Ko komanye twegera abusajja buno bugezigezo. Ora tutoriyoze. Obuhindi nibone butwegesa. Ati mbayi ninkaguza abasajja hano. Enkoko neyihulikire kyabandize munsi. Ndishua ngeka bankoko. Abo kuba mu wango bano somo bitabu byeyire byonke byedine. Kyolekya ngo ruhanga akaragira abo ebinyonyo bikupaparuka omwanya. Then nikimanyisa byo mukuba mu kupaparuka then mukugamba kabikanye. Ngo yanagama uli. Kale engineer boidara muki abantu bonka basatu. Kana muki DJ Hams. Pro. Yeah. Kingiro no kingo. Ndamukiona bakastoma bange bona around the area. Yeah. Bagendo nkolere simu yange egyo. Tinkugambire kizibu. Gunu kukushana gutaku gutukukyabaza. Yeloka. Ngihire mungiki. Ate obuzibe jagaruka mukanyina kutestinga. Ngigihemu.
nyoni nkoraga programu ni nanka no gikoraoga banzo tukobere mu Rusoga ayagala kugambe shi tukobere Rusoga ayagala kugambe ntya mu Rusoga bo bano bazo mu Rusoga no gamba omuntu agaruka ekyenyuma nyuma gamba oti omuntu ali kuiresha inuma kandi bo bano gamba omuntu ainenda omuntu ali nenda ali mabunda tinuko bagamba ali mabunda ali amabunda aba ali mu olubuto ya ino olubuto kati atalina atira kiboko wanoga mukazi wanga ino olubuto gamba oti mukazi wanga ali nenda mukazi wanga ali mabunda ati buno omazire mukasome kimuno muno nakamala mu emyaka ena hati enkoko neyihulikire kyabandize munsi sebonga ombuzize ekibuzo ekyo nga kigumu enkoko ogimanyi nejji eyihuli ejiri eryasooka kiriyo kyasooka munsi ejjiryo lyavaawa yava mu nkoko enkoko eva mu ggi kati kiriwo ekyasooka kyekugambye kyekyo muna oyina abanywanyi bokusa kutumiraho abamuno oba olugajinjanka iganga babuzeeko batumireko ndinayo namuno ndinamu bulaza wange bamutashirafo Busoga nemberayo ne brother wange omulala bamuta Isha namunera nina mikwano gyange amu akusembayo nze netumirako nga nze oyina akemba ku Rusoga akakunyumira akemba ku Rusoga bungi kakemba ki akemba njagala akayimba ka Roya Simba bakete bata mugogolo Roya Simba ina kemba akarara nanti zako kenjagala mugogolo kale mbemanyiro kusika obukuke nibutwenda amabara gawe sokole kiki oli live Actara TV andi sokole ndi kiki mbanze ndindeho kandi nkuteireho iri mutakabere kunteka obusoke kizibuki kizibuki onda turamukiye bigenda bite amabara gawe agange ninyogira syo muhenda kandi agawe bantu banosobora sokoba sobo kizibuki kizibu itwamba amabara gawe bakuntwara mu nyanja kiki buli megambeta buli mereta buli meya wasajja kizibuki kizibu kyona uli live Actara TV abantu bakuru bakundora tugambire buli mereta buli manongera nyonyi zire mboja mu mboine menjura totoli wamuno tandi wamuno iwoli wanka mba kiyabanati mukulima tukulima kodonge tala obuzibu bintu kiba kusinga kulima uko kyabanati byokulya byona bitoke bitoke bicholi nebikaijo byo biriyo bikaijo rukyali byekambira muno ebikaijo biri mu masindi yanyu eryo bahoyimo mabiri masindi ati banzongambire eyihuli n'enkoko kireki abandize munsi eyihuli n'enkoko kireki abandize munsi liba ihuli ndio lyabandize munsi ndio likaruganka kada titokorora obuli eyihuli likuletu enkoko nekoraki nelyatura hati hali ebyo bibiri kireki abandize kakwetegereza okuntu tekakwetegereze muzeeyi eyihuli n'enkoko kireki abandize munsi kyabandize munsi ereba nkoko eba nkoko ramukyaba kyabanati nka basatu toina bokutumira toina abakyabanati abakyabanati
kansala Kenneth Kyabanate then hamu na chairman waitu ukichweke ekyo bamweta bati Ayisiga Jenson awumuza Moses kandi mukazi wawe no mukyara wange nkuba nimutumira haho baito bayiro mwebere mister osigairo segane tumusimira sto Kyabanate chairman trading center niwe chairman wa trading center ya Kyabanate tujja kujja tukubungira wetenisi okuzana pes osibirota Kiliya olistede amabara gawo selector bafan selector yama oli selector muno mixinga ekingura yin okoleranka Abu Dhabi yerinka Abu Dhabi ba and lodge eri muno ubule mamutane kanso kyenyini muno kuba noyenda akakufuka ebyana ebyakabi byona biri ebya mahips bikebe byona buli size sente zokutesa butesa ekyome kyakabe kikutera mbaga high class disco sounds nakyo niyo kisangibwa ate utura marahanu ojo onsomeke mu nsaha za karangwe banzo nyumize saa zino kazina kyakaroho ko kutera buli umuntu acyakara na imuka naguruka na imukiye mikono okwepicha mali niko kusakutera boba notera naito katera milioni nginga kutera guba murundi gumo obukosi kikuligama nti ekizino inakitere mirundi 12 kandi byabunyoro bintu kizina kikiro ne byabunyoro nyina bwenge Platin Aaron nike kiro kyo kutera buli umuntu imuka selector yaman bigenda bita buli kimu Kiliya abakazi abange in fact bali Kiliya muno inayo kabayinga abakazi nyina nkababiri bakwenda abo kumixinga abo kutera umuziki byona nebikorwa nkaki waka Kiliya selector kudupa waka kyati okundolera butaito baitu waka Kiliya mali bagi kutendaho muno gwenkwata asigara nagamba mali kintu nikyo kyenye mali ubo ine byokozesa obutondwe bwange mali ekandi nanka size yo size niyo yenyini kaso muntu bwasimo manya size niyo yenyini obosa kubona nanka binu bibamira busaike nkozesa selector tadupa bazamazima ndi kwarali rahira amazima genyine nayo ndi ku original selector yanko kone ihuri kireki abandize munsi eyuri ate ihuri likaruganka eyuri wewe ebintu bya science ebyo ntabisomekira ukasoma mubali gwo mubalo goncheza mu ogonye kakasa DJ kiwe yegomba DJ wenye gomba aba DJ Amzi Pro nuwe teacher wawe muramukiyo DJ Amzi buli matauni kanso mutumire kintu akikwasaganya maridadi sana tumiro na amabara gabana abali Abu Dhabi okaba tugenda kurura abali Abu Dhabi ntumiro director wa Abu Dhabi wenyini nyatumira afandara manzani jajja mugisa nebisekise byone biro tubapaya amabara musaija amabara ebisekise byo nyweti nkira bigwama amabara selector otinire mushat okitenisi yo sibirota business ekuruba tete kurungi kiki kono nanka kono unabuuna okuna buuna kanda mukiyo abandi kambara muzei osibirota iwe twena chikomando ati nanka ebihimba birinka biro komunja ati ebihimbo biba biraire mukorota ngabireire obidomo no chumbe bi bazamanano to bigazamu bya bazamanano amabaraga suka Edward enkoko neihuri kireki abandize munsi ngoko nayuri ngoko kandi atenkoko karuganga mwihuri kandi ngoko niyo yabandize obokuba engoko niye zara ihuri nemane mamira ramuki abanyani bonka basana anani banga dena de mutumire
George ni mulamukiaho. Kandi girlfriend wao? Girlfriend wange. Naluzi. Naluzi. Amwenda hoki? Byona. Byona. Byona nkaki? Byona nkaki ngamba ikimu kyo mwenda? Kimwenda? Figa? Bingi. Agira figa nungi? Akalotsi be kurungi. Kadamukiyo habadi. Man. Wati ndi chama. Iwe limwikazi wamu? Omuno okora mulimo. Nyo nta musomesa. Oli musomesa wedini wa wesomero. Wesomero. Wa primary. Yego. Bikurubata bita. Bikurubata kurungi. Omaziri myaka ingaho oli musomesa? 12. Tininye government bajja kuumuza ate abagarukaho. Akwanka nkawura government egamba ejja kuumuza abasomesa. Yego. Obusomesa obusangira oti? Obusomesa. Obusomesa okutalibaniza muno. Butta. Kindi kyokubanza tulina abaana bangi muno begesa bataito. Bintu byokozesa byaha. Hati wosomesa muriraha? Nigesa Kasongoyi. Ali abana nkabainga? Kasongoyi. Bana nkarukaga. Bana rukaga bainga. Busi bukibuga ubundi bosangire mu kusomesa ko? Nensasula nayombi majoga abasomesa gawo. Aga nanka minister gambega bajja kutandika bombekera staff quarters. Kandi bajja kutandika bya government bigenda amba kutandika kusoma ne myaka 3. Ngukwaguza abantu munno enkoko nehurikire ki abandizi? Ehuri. Neri abandizi. Ka atiri karuganka. Nenkoko naye ya design ikarugwa mu ihuri. Ramuki abo cyomesa bagenzi baba Kasongoyi. Nkola muki yawe ticha wange. David Kikabi. Wamani Kennesi. Na kusima Robin. Karoshi be kurungu. Amen. Tokubaza orinyo? Yenu niyo store yawo? Muzeyo sibirota? Kurungu. Amabara gawo. Maliseri bya Ruhanga. Aliseri bya Ruhanga. Buli mukora mulimo ki? Ndi musubuzi wa produce. Ni niyo store yawo? Niye. Ekiro yebicholi yeri hasente zinga. Tukutunda 10. Keki ali hansi. Era hikaunke mu 12? Ya tesobora kuyikaho. Abuwaki timanye nanyo. Kandi ebicholi bitezere kurungi. Ebicholi bantu bayinabe bakabyeza biriwe mu kyaro ku biriyo bingi. Bagambe minzani yanyu mugiteekamo ebinanka ne mugisiba. Ebiki? Inywe ba produce inywe. Entugisiba? Mugisiba. Nukweko leta. Nikweta pima kikire kyenyini. Ni muiba abalimi. Gamba iwe tukikora baita araba bikora. Kakala babikora sakwa barum baitu. Omuntu nuwa iba teguli munzani. Omuntu. Anto omuntu nuwa munzani nuwa guteekamo ekintu. Gutakusika kurungi. Bati tibali bona. Iyo enu business yere. Nungi tena mukizibu. Arobo wagikozere mu loss. Watubule bintu bingi muno bei. Osakora business usakozere loss. Tikikusoboka. Tikikusoboka. Kandi yebihimba yeri azinga. Kilo yebihimba 10. Bintu kyabante byakusinga kulima gwaku nebimu kusubura. Bikaijo. Bikaja ati nayo biso bikaja bisubura. Kuno bakira kulima bikaijo. Kandi nebichole ebiru mbingi bingi. Kusinga ebihimba. Then nebihimba. Nebinyobo. Nebinyobo birimu. Nyoba birumu. Kandi omuchere. Nago gurumu. Ati nkwaguza abantu enkoko neyihurikire ki abandize munsi. Teke lero. Tinkumanya akabanza ki. Masako abandize enkoko. Yanage yihuri. Enkoko yekaruganka. Tinkumanya nanyo. Mukutebeserezo kwange. Sako abandize enkoko. Ramuki yawo banyoni bawo nono kusangire nawo. Ogo. Ankubanza kuramuki yaho. Banyoni banga bankora nabo business buli manu ba produce batayibange. Mbona nkubaramuki. Nakusembaye. Na abantu bona bo mukyoka kini bona ambaramuki. Mbayimanyo jya kusembisa yo mukyara. Kati mbe ntaka maziri. Kale mutumire. Na mukyara wange Mutoni Jennifer Kayemba ona omuramukiza. Betu mbayimanyiro inamuteka makalabo. Omugenda ne mukula love ni zibunebura. Habo aki. Iworuze ndakateiremo. Tinka uli. Mwajinis. Kale kankuleki. Ojoire fiki famaika. Ono fiki famaika. Niwo muzini wa akusingira. Fiki. Niwo akusingira enu yezinga ene t-shirt. Bazongambira ejo bazo tugambira. Bazongambira yezinga. Obo runyiro takurumanya. Takurumanya. Banzo je bakubale sente hano. Banzo sembera hano osibirota.
Si birokoro. Oli kurungi. Ndi kurungi. Oli mukazi wanka. Wa Kisalis. Kisalis. Amabara gawe. Tumwesigenoka. Bigenda bita Kisalis. Mpora bityo. Enkoko neyirukire kyabandize munsi. Enkoko neyihuli. Eyihuli. Ate eyihuli likaruganga. Tema eyihuli. Basakwa walibumbye bubumbambi. Abakalibumba. Kara mujja abantu bonka basatu. Bakula mutima. Ndamukizo stage ya Kisalis bona to mulingo tukora boda ntwena. Nibo bonka bandamukize bo. Kando mukyana. Mukyana nawo muramukize. Ko bayiro muweberwe. Mwamita muweberwe. Atakula kurungia mutima. Kalera mukiye malaya. Malaya tinyina. Kudupa. Ate enu rangi kiye. Orange. Orange. O designing orange socks ne sati orange. We bale kunyirira. Tukuli kunyira jasime okuikara jasime odio. Wao kunyirira face kokura skin yao. Kaza nombe. Ato tokururo gasi huki. Ogo gundo gambo ogo akwisa nayo. Ogo asene kamusi hukisa. Amabara gawo. Nyo DJ Siri. Nyo DJ Siri. DJ. Oli DJ. Kuwa manu ko kunyiririra. Batu bagaba DJ mukumwenda munabakazi baingi. Babenda ku mixinga. Jasim tukuliga mangu tibalivona. Jasimbe. Jase okora gama gamangu wewe ka Jasimbe. Ati okiterera nkaha. Nkiterera gudabi bao. Agudabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi aliyo na selector Sangira na selector selector. Nga. Aruwe Sangira na selector ngali nyebere yangamba akora Abu Dhabi. Niwe DJ kusinga yo Abu Dhabi. Kwa Jasim tulova ingi. Ngwe gomba DJ. DJ kiwo we gomba. O DJ nyegomba. Aba DJ Hamz. No we gomba. Osokuba no gwe mugwa ko murebere hali. Tikuna akitabura kurungi. Sazi nukazina kya karoko kutera mu kilabu Abu Dhabi abantu ne bayimuka ne banywa mwenge. Anti bia. Ko ha. Bama sniper. Nikaka kusinga. So ndi basiremu. Orubasiremu. Ati banzo je mkaguze kaguzo kyange. Enkoko neyihuri kireki abandizi. Enkoko neyihuri. Ngira yuli ni abandizi. Tiro likaruganga. Iro enkoko likaruganga. Tawo timbikenga. Ogenda kutera bidongo. Kandi umbo abunyoro kazina akarosaze. Tikanga kengire. Olugamba mpunkura manyawe gonze. Kaura boys. Akateraga. Nkateraga. Kare bye. Bye usibe kurungi. Owekitinisa kanda mukiyeho nakusembayo. Bonga ho. Nkubonga. Oli said. Ndi said. Bikurubata bita. Biri kurungi. Enu stage bageta bata. Bulima stage. Bulima. Ekanderi kabanga niyo bulima. Ati nikyo kyaro nikyo kimu. Timina gambe nova B over C. Bulima stage wanene. Omuntu kujja kutandika kuvugira hano mu muyose ndezinga. Mtwaro 10 yonka. Owa chairman hano. Chairman abayirwana baitukanda genze talo bwire. Ati mtwaro 10 yagitekanga. Okuija naita bamemba balo. Muginywamu nike muginywamu akabia. Nakuna kubaho. Ati hano mazira obusomeki. Myaka 2. Myaka 2 chapiro. Bodo mulimo gusangira ota. Mulimo kale bwire buno tiguli gurungi muno. Kyonka ko kulyo ukafuna. Gutati guli gurungi gabwaki. Abo bwire buno bwakasente tikali karungika. Abantu tikakanya kale bakasoma basabazi bali batito bwire buno. Abantu bemushinga kuvuga muno baba ni bagendanka. Omatauni abamombyara barugi omutauni nabageno mbyaro mwabu kabiro bikurao. Notwara mukyaro. Bobo takuvuga bodo banokoraki. Era no misiringi yayo. Nolima. Nindima Kwata mfuka. Ningikwata. Kandi muloji. Mulojo ko nkugenda yuno kikwa kisobokere kandi atinda ali magenda yi. Ko bakangambe sente zo baboda ziwera mbakazi. Abamu nabamu. Ati oyina banga abakazi. Nyeti nyina gonzo omu. Tinyina.
Wamo ntaku ndupa. Tinyina iyo nsangire ndino. Tinyina mukazi. Au kudupa. Abu wakini ndupa. Hata bakota ini. Tinyina. Okwendezo mukazi akusanata. Wa Brown beautiful kurunga ijuire. Ajuire hata. Ajuire wena anasikiriza kurungi. Okwende bya mahipu. Aha. Ebyo. Ohuliro kyabali. Kinja kira bya nanka TV hano. Baita ina kyabali zo kiuli. Nyanki ulire. Nibe mukwenda. Byo nyine ebyo. Niyo tukwenda. Babyeta ebya muitanzige. Kandi ko nubimanyi. Banzo ngambi. Eyihuli nenkoko kire kyabandisi. Of course akabanze eyihuli. Eyihuli. Nibo yarugame enkoko. Ate eyihuli likaruganga wali yalibikira. Kandi byo binakaje bintu byakire magezi nikusanga nebyoma nibika mawuti. Bikaija biro binu buli bikataka izito. Ata gunsinyenya ate nkubimanyi. Ogageni wa mabara. Amabara gangi banyitakise mbapatu. Atikise patu. Kwendo nyambe. Abojo banubona abali hano. Obaramukyo batumire. Omabara gabo gemo abarukirize. Tandika. Muningo mwabarukiriza amabara. Amabara. Gamba ntandikire kuramukya rombo. Ntandike kuramukya mukuru wa Kaembe. Niwara hogo. Niwogo ina kwelire. Tibara kutera amabara. Aba. Kandi ateninga amabara gaitu. Nyaramukya mukuru Rubandura. Rubandura nuwara. Ninyoke nyina kubaza. Niwo Rubandura. Aha. Abagi bakurukire Rubandura. Mbandura bandu mbandura. Obandura. Nabakazi obandura. Bona nabantina. Aha ondi. Ondi nyaramukya mukuru wente Gibson. Zenta zine. Ainazo. Kandondi. Omuko nyaramukya Tiger. Mugenyi. Ondi. Alo mugenzi wange Jack Ampereira hano. Jack. Kando wakaharata nuwara. Wakaharata no wente. Akusemba yo. Akusemba yo mukoi wange sebikali. Hati nkwenda. Mulingo niwo bakikirire. Obakomere nakazi nako Runyoro nkabaterera TV. TV. Bakomere bora bakomera kubi. Akwa kwe picha. Ankwenda ko Runyoro. Ako Runyoro. Kazi naki. Akora kampa kabanyoro kona kajja tunyumire. Olemere kubakomera. Olemere kubakomera. Bekomere bakaba kwenda. Bekomere. Kazi naki kampa buzo wakaharata. Owente. Wa mahembe. Kazi naki. Wa mahembe. John next kick. Kazi naki. Love ko hako. Nikako ka John next kick. Ankwenda ko Runyoro. Abex Uganda. Obuzira bunyora nti mubukenga kurungi. Tubukenga iro tukumanya mba mabara gawo. Kali nyoka makambara. Abarozi bakita TV ntekanza kwenda kuba ninge malaka ile kanumba ile hanu ninchiringa na Rubandura. Nchiringire na Rubandura. Mwebala baikare ni mutondera ku rugari tukatandikire genteka nitatujalike Kitara TV kwegesa no kumanyisa Julius Shomeno ni gagange mwebale muno kwenda kujukiza haba Kitara Media bakola videography na photography bokuba ino mukoro gwawe no ende bisane birungi no ende ba video nungi no doubt yikira ba Kitara Media haziro musanju 84 kenda na 2 nsanju na mukaga 35 oja kuba ina ba Kitara Media ne bakolere bisane birungi na video enungi kwenda kuramukya omunywani wange cyali wange ono meta DJ Hams Pro watabu muno kwenda kumramukya okusamutoza internet hono subscribinga channel ye DJ Hams Pro munywani wange cyali wange bandi baingi muno tensa kuba baraitu mwebale muno abaikere no mutondera okwika butumalirize ntekanize ndeka kwereza akazi nakanuka hyaka muno nikakaroka ile kanu Bunyoro kurugamba bajuba cyali bange bakahora boys. I think bakahora boys by na show maybe December ho ebirebe kwezi bibiri binganja kujya nimba details ezikusenga yo bakahora boys by na show yabo the first of its kind banywa baikaireho ni bakora batere business ba trendinga and I think bokora show oba okuzire and kwenda kubaramukya aba cyali bange
big up on yourself Sign Excalibur amuna ma fresh Badman ekimukozere tukubasabira we are going to support you kandi ngwenda kusaba abanyoro nyonna hali mukali to supporting talent za abana baitu babunyoro leka tu supporting bakahora boys show yabo tugende tugisagike tuboleki amani so lekente kanzangi male nekizina bakieta we gonzo takafire kugamba bakahora boys I sign out leka tu meeting shows ezindi mobile Mama, waitu. Baba gambire. Esefria yobusera agikombe. Agikombe. Vibes on the Singa manyire kiro kyange kyo kufa buli kinkwenda nyandikirire. Wegonzo takafire. Nokyaro takabaire kufa. Singa manyire kiro kyange kyo kufa buli kinkwenda nyandikirire. Wegonzo takafire. Nokyaro takabaire kufa. Eksi wange, mukunzi wange no mukazi wange bona ni maraga. Wegonzo takafire. Nokyaro takabaire kufa. Ebimba byange, muzi zange ne koko zange byona ni mbiuta. Wegonzo takafire. Nokyaro takabaire kufa. Yogenda yona itibwo mutayi. Singa ni manye kiro kyange kempero. Mukazi wange, mama wabana bange. Mutairi mpeta nituraira, yali zara ntaro. Buli bunyijuke byensi byakwonka. Nebintu byokwerumya nyowe nimbireka. Nyongera, akafo kalira tikaleka mukyeno. Nyongeza, etagenda yona kuliwa mutayi. Singa manyire kiro kyange kyo kufa buli kinkwenda nyandikirire. Wegonzo takafire, nokyaro takabaire kufa. Singa manyire kiro kyange kyo kufa buli kinkwenda nyandikirire. Wegonzo takafire, nokyaro takabaire kufa. Eksi wange, mukunzi wange no mukazi wange bona ni mbaraga. Wegonzo takafire, nokyaro takabaire kufa. Ebimba byange, mbuzi zange ne koko zange byona ni mbiuta. Wegonzo takafire, nokyaro takabaire kufa. Mbairege kumanye kiro kyange nguraba muhona mu bantu bange bona nimbasaba amabugo gange nimbagamba bagambe nganywa kenge ngutandika kucekera buri kiro ninywa byona nebya Hasani siro gusa kwikiriza kukwatwa oturo mbakabundika hari kirekiro. Singa manyire kiro kyange kyo kufa buli kinkwenda nyandikirire. Wegonzo takafire, nokyaro takabaire kufa. Singa manyire kiro kyange kyo kufa buli kinkwenda nyandikirire. Wegonzo takafire, nokyaro takabaire kufa. Eksi wange, mukunzi wange no mukazi wange bona ni mbaraga. Wegonzo takafire, nokyaro takabaire kufa. Ebimba byange, mbuzi zange ne koko zange byona ni mbiuta. Wegonzo takafire, nokyaro takabaire kufa. Nandi bwaino bukamo bo mwiguru singa manyire. Nandi echuire bibinyaka kora singa manyire. Singa ninkimanya kiro kyange kyokufa. Nyandirire loni nimbalekera ndanga muntu. Ani no mugwetwa